جبو پیکانینا آرمانجین خوین قرکرنی ته پیوستی به هنجته که نابینا او جبو تکبرنا آرامیا لحرمی جیم ده هر فرسند ده دولت ترکیه قرکر ایریش خوین لسر حرمی پیکتنه بیکو فرق و جداهی بیکو قانونی نابنتوی لبرچاوان بگیرم جه پینج جوتمه و جاره کدن به آوه که خوفانه ایریشی لسر حرمین باکور و روشتات سوریه لسر حرمین آرامیین لسوریه کو پشتی بهارا گلان پشتی شهر لسوریه و حتی نها و که هیلین سارگها گل سوری لحاتی ده ایریشن قرکرنه دوام دیگه امی ایرو 2 ساعت خویا برنامه طیبه ده بالی بکشن لسر اف ایریشن کو پیک هاتنه آرمانجا وان ایریشن قرکر او آرمانج کرنا جین خدمت گزاری او بنسازیا لباجرین باکور و روشتات سوریه کجالی دولت ترکیه و به طیبت جدواره الکتریک دمی حول بدن به دانیان به و بینرین هجاره پار و بکن و به آوایجی برنامه ما دست پیدا کن. بلی بینرین هجا وکه ما دست پیدا داشت آنی زمان کو جپنج جوتمه و دولت ترکیه قرکر ایریشن خوین به آوای که هوانه ایریشن خوین به آوای که پیک آنینا آرمانجین خوین قرکنیش بو کمکوجیه دایا دست پیکن او وان ایریشن خوشی بالافرین بچک بکارتینه بیکو فرق جداهی بیخه هما بیشه با آوای که کتوبر دایا پیشیا خواه که دبینه لیدخه او به طایبتیش ده آلیه بنسازیا لحریم ده زراره که مزن لروشا شینین لحریم ده که او ده آلیه وان زیانان ده جمعی حول بدن ده وی ساعت ده به دانیان بو بینرین هجاره پار و بکن شخات کلداری ویا که میوانه که می طیبت جوی هبه و امی وجاری با آوای که راست آگاهین هری داویه جی بو بینرین هجاره پار و بکن لی از اسپیک دخوازم جپنج جوتمه و ایریشه که بچه آوای پیک هاتیه لکودر ایریشه که هری دجوار هاتیه کرن جی لسر لگوری نقشه ارتنگاریا روجاوی کردستان با کروشتات سوریه جی بو بینرین هجاره پار و بکن جدیری که بگیره حتی تربسپیل قامشلو عمودی حسکی هر وها کامپا کوچبران یا عین ایسا لعالیه کدن کوبانی و شهبای هما بشه لسر خطا سرانسر یا لباکور و روشتات سوریه اف ایریشن قرکر ین داگرکریا دولت ترکیه لسر حرمی پیکتن ده انجام وان ایریشن قرکرنا داگرکریا دولت ترکیه ده جیم هری داویه حتی راگاندن کو بقاسیم 15 شهید هنه 8 جوان سیویل 6 اندامین آسایشی و یک جی شروانی هزا سوریا دموکراتیک قصد یکوش خواه ایرو جیم هما بشه جاره کدن از دکارم بیشم لباجاری کوبانی لحسکی لقامشتو لتربس پیه اف جانگورین آزادی جعالی به هزاران و به پیامک خورد یا برخودانی لدجه ویدا گرکریا دولتا ترکیه هاتن اوغر کرن لجاره کدن امورین لسر روشا بیگ آنیا آرمانجین قرکرنی انداگرکریا دولتا ترکیه لسر وان هریمان او انجامین کو وی قرکرنی بخوره جی دایی آوا کرن. بلی بینرین هجا د آرمانج سرکه یا وی جاریا قرکرنا داگرکریا دولتا ترکیه ده دیگبرنا بنسازی انگوان بیجین جبو گوهرتنا دموگرافیا لحرمین باکور و روشتات سوریه هلوشاندن بنسازیا حرمی پیوستین ویه ده پار جاره کدن ده 20 مجداری ده بود هاتنا به نزبونا دمسالا زوستانی را جاره کدن ایریشی ناوندین انرژی ین سوتمنیه کره بو لیوی جاره با آوه که کتو بر همودای لپیشا خواه هم الکتریکه بگیره جه سوتمنیه بگیره جه غازی بگیره لعالیه کدن جه هریمین پاراستنه و جه کامپین کوچبرانجی و داگرکریا دولت ترکیه قرکر دایا پیشیا خواه بری پترول، الکتریک، آف، تندرستی، پشهسازی، پرورده یک جه آرمان جن سرکه ین وی جاری کو دولت ترکیه قرکر ده پنج جوتمه حتی روژا ایرو حتی دوان کلیان دجین کریه آرمان جاخواه یا ایریشان ده آرمان چکرنا وان ده 12 جهیم پترول ین لحرمین منهاج ور ناویوان ریس کرنه هاتنه آرمان چکرن هر وها 7 ستاسیونین الکتریکه بونه آرمانجا ایریشن قرکرنه ین داگرکریا دولت ترکیه 2 ستاسیونین آوی نخوشخانه کارگه لعالیه کدن ده مقام دربازی وی که دبین کو گلو اف هناوندین هاتنه آرمانچکرن باندوره که بچه آوای لسر نشتجین حرمه دیکه او جی دانیان ده با آوای که اشکره خویا دیکه بقاسی 4 میلیون و 200 هزار کس جی وان ایریشان جی به آرمانچکرنا بنسازین 12 جهیم پترول جی استاسیونین الکتریکی جی آوی جی ین نخوشخانه جی کارگهان
باندور بونه لعالیه کدن ج استاسیون الکتریکی تنی بقاسی میلیونک و 200,000 کس ایدی مقدور بونه شخوا مگوت توی میوانه که می تایبت لسرویه که هیا اف دانین تکلداری ویه که گلو الکتریکا هری زیده قد بوی باندور لی چیجان باجاری دیگه چاره سریا ویه که چیه زیانا کوپیک هاتیه چیه جی امی بدانه او با آگاهیان بوه بینرین هجارا پار و بکن لی آلیه کدن استاسیون آوی کوین هاتنه آرمانچ کرن به قاسم 681,000 بویه کس جی باندور بونه و اف کسانه ایدی جنها او پیده با آوه که راست و جوی که جی باندور ببین لعالیه کدن به آرمانچ کرنا دو نخوشخانه لحرمه ده باندور ل10,000 کسین کو جبو تندرستی خواست سرلیدانا وان نخوشخانه آن دکر باندور دبن ده آرمانچ کرنا کارگاهان ده جی بقاسی 386 هم کارکر و هم جی کارساس جی باندور بونه هر وها بقاسی جبر ایریشن کو پیک هاتی ایدین هم دسازین پرورده ده جی راوستاندن اک پیک هاتیه بقاسی 910,000 کس جوی که باندور بوده ام و جاری درباز ببین گلو اف دالی الکتریکی دلی کیجان باجاری چه قاسی باندور بوده جی و بینرین هجاره بریاد دانه هم پار ببین او جی ام دو باجارین سرکت دست بکن کو مگود جبر ایرو برنامه ما تایبت تکلداری زیانا کو دوار الکتریکی ده پیک هاتی و باندوراوی امی بو بینرین هجاره پار بکن لحظه که مگود بنداوا روش آوا یک ج آرمانجین سرکه ین ایریشا قرکریا داگرکریا دولتا ترکیه بکو اف بنداف الکتریکا کو دهلبران بقاسم 200,000 کسی جبو 200,000 کسی بو و زیانا کنها لوی بنداوی بیک خاطیه بقاسی 1 میلیون دلار لعمود ده مکان تماشا دیکن لعمود شی ناوندا و گوهستنی هات بو آرمانچ کرن جالی دولتا ترکیه قرکر و 100,000 کس ج الکتریکا لور سودی وردگرد ل ده انجام وان ایریشن قرکر یا داگیرکریا دولتا ترکیه کو لسر ناوندا و گوهستنی پیک هاتی ده به قاسی میلیونک و 500,000 دلار زیان لوان ناوندی جی بویه ام درباسی باجارندن ببنده باجارندن ده این کو بونه آرمانجا ایریش جی ده آلیه الکتریکی ده باندوره که نینی و باندوره که پر گران لسر هریمی بکه چی بویه او جی قامش دوجی ناوندا و گوهستنی یا الکتریکی بو آرمانجا ایریشان گو اف ناوند الکتریک ددا بقاس 250,000 نشتجین باجری قامش دو زیانا کل وی ناوندی پیک هاتیه بقاسی 3 میلیون دلار لتربسپیه جی ده آرمانچ کرنا وان ناوندین و گوهستنی ده بقاسی 75,000 کس نها جه الکتریک باندور بونه الکتریکا وان قد بویه و زیانا کل وی ناوندی جی پیک هاتیه بقاسی میلیونک و 500,000 دلار و هری داویه جی ده رمیلانا ام بدین رمیلان جی زیانا که پر زیده آنگوان بشین زیانا هری مزن یا مادیا کو ده وان ایریشان ده پیک هاتی او جی لرمیلان بو ناوندا و گوهستن یا الکتریکا لرمیلان جی بو آرمانج ایریشن قر کرنه ده انجام وان ایریشان ده بقاسی 1200 متر کابلو یا الکتریک جی قد بویا ستاسیون گازی و پترولی زیانا که زیده جوان ایریشان دیده زیانا کو پیک هاتیه بقاسی 25 میلیون دلار اف جیم روشا هری بربچاف یا وان ایریشن قرکرین داگرکریا دولتا ترکیه لسر حریم دا پیک آنین بری بینرین هجا امی ایدی دوی بشا دوام برنامه خود جیم لسر ویه که راوستن کو ده بطایبتی ام بیشین اف زیانی کو پیک هاتی دناوا روشن پیش دم ویش بو شینین حرمی باندوره که بچه آوایی به و باشروش ده زیانه که بچه آوایی بده آوا کرن جخوا ما گوت ایدی آلیه مافی مروفان قانونا جبو دولت ترکیه هم بدین آلیه که لحرمی و زیانه کو درکتیه چوا وره چاره سرکرنج بو چاره سرکرناویه که جی دمه که بقاسی چقاسی پیوز دیگه میوانه که می تایبتی تکلداری ویه که هیا او جی حوالی ما زیاد هفسرو که اوفیسا الکتریکی یا باکور و روشتات سوریه تو بی میوانی ما ام دست بکید بجین جبو میوانداری هم سفاسی آواده کن اما از جویه که دست بکم چه بو؟ یعنی اف الکتریک همان بجین یا باکور روشتات سوری صدی چه قاسی تک چویه؟ بله روش باش بواج بو حمو تفجر رونای تیوی دست بکیده ام مش بو حمو شهیدین وان ایریشا و شهید کرد و کردستانی ام بجناخوا برزداری لم برانبری آن تاوینن جبو برندار شفای دخوازن
راستی وەک وەجد راپۆرتا خۆتە تام بزەلالی و بزەنگینی وانی زمان یعنی دەوڵەتە ترک vê carê wekû tehîdên kirîn tehîdên ciddî bûn pêk jî anîn ji ber şerê got li hemberî gel şerê li hemberî Qesedê şerê li hemberî Çandê hemî dixwest pêk bîne bi hemî awayan bi destê em bêjin çetên xwe ji Daeş ji 2013-14 hetanî roja îro حتى جي كوباني حتى درباز شنغالي وحتاني درباز عفرين وغريسبي وسريكانيه بو لأماد نكاري بو في جلي وفيري ببريه امبيجن بهز بكي هري داوي يعني امبيجن بري خدا سازين بنجهين وكو دي قوتن بنية تحتية مثلا انرجينا مثلا اساس جوانجي كهرباء الكتريكا راستيجي اف اريشي هاتين كرين تام بزانبون هاتين كرين نا اريشني امبيجن عشوائي ونوكتي قوتن اجبر جهه قولي كاتين لاستاسيونين كهربائيين جي المحطين كهربائي الحم باجارة تام لجهن طيبات كاتنا جهه قو امبيجن تعميراوي بر زحمت بي جهه قو امبيجن برشيوي بيدانا بن اجبر يعني بريان هاجي روشة الكتريكي لدفري حمي وكون زانن روشکی نزیده و قاسی باش بو پیدا کرنا امبیجن آلاوین کهربی تایبت جی اف محاولین 66-20 یگو پرچه کی سرکه الوان محطین کهربی یعنی پیدا کرنا وان پر زحمت بو لانهاجی اف ایریش تام او هدف گرتن او امبیجن تایبت محاولین 66 و همه امبیجن تشتین گریدا یویش بر پر تشتین امبیجن هور دوری ویجی هنا او همیجی امتکارن بیجن تام يعني جكار درخستن يا هري زيدا أول زيادة أمش خاب أوكي برفر هي بأوكي هدي في كيجي هول بدن بدانة وبداتان جي بنارين خراب خار وبيجنج بركم ما قلت إدي دفان إدي شاندا دولة تركيا وكو بجا جهنجات مدا عالية كنها نافندن هري سركين إلكتريكا كو جل بي دبارا خويا جان ديكي دبارا نها يكجي دبارا سركيم دكارين بيجن هما جواكي لسر إلكتريكية إلكتريك نبا دالية انرژی ده باندورا که زیده یا نینی چه دیگه لعالیه جواکیان بجن ارمانجا پیک آنینا گوهرتنا دموگرافی و عالیه کدن ام بجن زیاد زیاده تر نه لحرمی بطایبت جیکو حری زیده باندور بوی کی جانبو نهاش خو مسألة إلكتريكية يعني تبري ما قول ساعتين كامل يعني بسجريكا والجواكي ده هي بفان إيريشة تام جناف شو مقارن بيجن وكو باندورا دوران جامد قارن بيجن باندورا راست وكو مباشر وبا يعني هي بشك جي هي يعني باندورا بأمبيجن غير مباشر وقت يقولن جبال أمبيجن أب باجاري قول تام حاطيوان هاتن هدف قرتن وكو أمبيجن صد الغربي بندافع رج أول حسكة محطة قامشلو باكور محطة عمودة محطة تربسبية خلكن فان محطة وغريداي الباجار وجندواري وان أو بون زرارن أمبيجن يكمين يه مباشر يقول باندورا وان تام سديس سدا وأمبيجن جوداي ويجي محطين دن يعني يتها إجبرقو أوكو محطة دربيسية هات قد كرنج عمودة هروها محطة آبا علوك هات قد كرنج إلكتريكي أب باندور حتى جيجو محطة وان ساغلم جيبين أما بزغريكي وان دركات إجبرقو محطين بيشيا وان خطين جريدانا وان محطة هاتن قد كرن بل شكو هرده ما تشارجو بدن ها اف الكتريك ما قد باندورا خويا سريكي جيابا الكتريك نتنه الكتريكا افج بريا الكتريكيتي و شكو برزيكا حسكا افي ديارا في جاري باشار دين جاف برزيك دركتن و باندورا كي بتشا اوي بك لي تي جبو بجهك ارمان چكرنا وان جهن ام بجين بنا سازين باجاران لقادا نامنتوي دل غوري بيمانا كان نامنتوي يك ج سوجين سركيه گل هون لبندي بون قطروجا كي جاليه هيزه كو ام بجن قاشو بني وان بيمان نامنتوي امضا كرنا لدجي بنا سازيه كي بفي اويا باجا اليشك بكوره نهاج درود كي وكو تركي جو بده سالا يعني امجن اريشي مدكي وبده سالانجي شري چند آمد که یعنی وکو چندک کردی و ربریه خوشتر جد بینی وکو هاتی آواگرن سر اساس که گوبنگاوه ام بیشن چند کرد و کردستانیه تو آوایی وی چندی قبول نکه اش بویجی یعنی امنا شر کمینه گوده که بلکی باندورا وی شر زیاده بو بلکی ام بیشن راست لتشتین تکنیکی خست ل جدما قد کرنا آوا چمه فرات حتانی ایرو شر ترکیه بردوامه يعني هفايمان ناف دولتي يجو هاتنا امزكرن 40 سال بري حتى ها تركيا وان بن بيدكي يعني جبولوجي تركي تشتكي امبيجن ما في مروفا يعني جي هفايمان جواكي يعني جي تشتي هاتنا اصلا ناف دولتي جبو ما في انسان بر تركي وانا حمد بن بيدكي بجنا خاصم هجر مد بينش خورا وكو دجمنكي چاندكي جو جير امبيجن خطريتيني بروجيك جير خطريتيني بيغمان عمل بندبون يعني
جبر ام بيجن شركي مي يعني آلية تكنيكية دبكي آلية بروجرام دبكي لأما يعني جبر هبونا ام بيجن كواليسيون للدفري يعني امنت كاتن ويب باوريه يقولوا بفي خرطبونه جبر تانك توب تابتن قندان ام بيجن نافندن لشقري تشي دبو يعني خطين جبهه هبون لأما راست ريشي سازين بن جهنجي جو باندوري لام بيجن بيدفي جواكي سركه بكي او يا جو ما مشكله بو اجبر وقت قوت نتني الكتريكا ايرو توایی ام بیشن هرما جزیره جحسکی حتانی دیرکی حتانی ام تقار بیشن بشکی باش شداده بدهان کامپین کوچبرا گو هی بصدان گندوارن دردوری باجارا افهمی به آفجی معنا آش هنا وکو آش جزیره حتی قام جو كهربت بر نمط كاري بي يعني بي ام نخوشخانه هبون نخوشخانه دروچا وياگو باندوراي پر ل دوري هيا بالكتريك ما دو فرني سركل قامشلونا بالكتريك مانا هروها بدها سازي هنا بلكي وقت رنا كي محميه امرز بكن لأما بدهان سازين تام باندورا وان راست الجواكيه بله شخوا وكيوش عن زمان يك نهان داليه هذا بيجين جواك حتى أصلا كده قرار لبرخوا بدش ولا همرين بوناويا لجلك آلين تندرستی دم آکم رو بر چوان دگیره به تایبت نخوشخانه کسی که به درمانی نوان آنگام میشن در نخوشخانه آن در پیوستی آمد و یا نخوشخانه آن 24 ساعتی بالکتریکی هی اوجی به مدرسه که زیاده بخوره بده آوا کردن گل هنوز صاد فکرن که پشتی که من بيجين دولت ترکیه حتی آستا که پرکیم در ریشیا آوا چمی فرات قط کرد دید هناش نکاره ام بيجين خباتن وين د آلیه خدمت گزاریه د پیشه لی بگیره و چاری بریا بالافرین خو حول داکو راست و خدمتش جوهلی راکه انها بگو من قد کنا وفرات يعني دسبيكا الوزيه ما عبدالله تركيا آلية الكتريكي دبو يعني بشك الوزيه ما يقشتي بس وكو سازي وكو اميجن سازي ما الكتريكي قد كنا وفرات يعني تشكي سركبو بدهان اميجن نامش بو سادی نفدولتی بدهان جوین بکوالسیونرا حتانی به کسی بپرسی دولتا عراق ایگو باندور کلوان جد به ام بیشن تکلی هاتنستان دانستان چه بون اما همه جی والا در کردن دولتا ترک یعنی آب نگهان آستا گوته خستن گوری گم کاربن آوا خوارنی آوا چاندنیه الکتریکی چه کن هر وها آب در باسی ملی عراق به تبلیغی ما تدبیر دکرتن ما تقول برد يعني ام بيجن هندك بي برد دم دريج بي برد 2 ساعات 3 ساعات بو ملت هرن برد چاندني تام يعني ام بيجن تاثيره كي سر بيلي نبي برد اوا بخارنج بو ام بيجن هرمي سر بدهان سازي اوا بخارنه سفرات هنا لي حميجي مدار باس كرن متكاري بو ام سيستم كجير دين جو ام يعني ببرنامه او كتبين بالتقنين ام كاربن فانتشتا بيك بينن داوود اجي الملي جزيره راستيجي زراره كي پر مزناني تایبت پشتی گو برای خدا ام بیشن منشأة سویدیه برای خدا سازیم پترول و غازه جبر هگر ای تحویل ای گلوان باجرا و کوانی زمان هگر چرا سریا ویجی ام کاربن بکن بامکانی ام بیشن زحمت و به خلق کاریه کی باش به فداکاری کی ام بکن لی باندورا گو ایرو الاستاسیون سویدیه ای غازه ای نفته و تایبت جی وکو توربینن گو زرار دیتین وکی وانی زمان السويديه يعني توربين اكتاني بلكي حقيقي 25 مليون دولار جبر السرعه اصلا جيهاني تناس كرن حال 1 ميجا تكلفه 1 مليون دولار بيرجي يعني امبيجن تشتن يعني توربين نيزي خوجي هات نخرا كرن يعني هر دو سازين ما سازيه سويديه وسازيه شركه ميلان حالي حاضر اشكار دركتنا بله بریا کام در باسی وان ببین که دی باشار امورن و روشوان و گندن در دورا بی بچقاسی به الکتریک بمینن الکتریکا کش بوان دشو چقاس بو چقاسی هاتیا قد کرن و جاری و خباتن و دکجان آلیان ده بین مشاندن اس وی کی مراقب دکم ها وجه گوت کنش خو راست وجه کی مروحیه کو دولت ترکیه کرکر پیک آنی تکلاری وان ایلیشن داویه قد تکلیا و به ولاتین ام بجین کسیم پیوندار رچیبون یعنی نتوین یک بوی جميع صادر ما في مروفان حتى ايروجي نا يعني ام بيجن بينجي مهج وحتى ايروجي ام ثاني ما بوند اليه چارچوفا ام زراري خو كوميسر هبكن ام نرن چه مايا ساغلم چه خرابي ام كارن چه بكن جبو روشك وقت بيجن هواري ام هنا بنك جهه ام كاربن خارن بيجن جبر راستي هري من باش مزن وكو ام بيجن جي باكور تركوشري حطاني گندواري تربسبيه اف حميل سر خطين بترولي بون يعني كهرباء 24 ساعات هبو جبولوجي الترناتيفا كيوان نبوك باجارين ام بيجن قامشلو حسك تربسبيه حتى استك يعني جبر كهرباء
کم هبو هنک پیدای خود جدا کربون یعنی جنراتور مازوت سربیری آوی هبون جنراتور امبیر هبون بو تاخوان دکاری بون بکن یعنی وان جواکن و گنده وک عمود تربسپی قامشلو يعني تشتكي خوي الترناتيف افا كربون سراسري امبيجن حفت 8 ساله يعني كهرباء راسته بسقريكي مزنه لأما تشتكي واني حاضر وكو بديل العرضي هيا لأف جندوارن وهن باجارن بشن باجار ديريكي وانو جندواري وباش نشقركي لقي حطاني جندواري تربسبي اوجي جماري برمزن بصدي جندانا تو بديلك واني نتو حاضريك بنجهك اجي قد كرنا كهرباء نهض بكرن جبر جغرافيا وان لسرهن بيري بترولي بو قد كرنا وانش كهرباء بسكريكا وان دقاتش باجار دنجبر الترناتيف خو حاضر نكرنا حتى بكبن وي امبيجن وي روشيدا وهدي پیدای خو بكن هاگو كومين گوندا گوند كسيات شخر پیدای بكن وي زحمتي پر بكشين بله هوا رو سمست خوازم ام وصابتين ام هما بجا حسكي دست بكن او اي اف ناوندن و گوهستن الکتریکین کل حسكي هاتنا ارمانش کرن او زیانا کو پیک هاتیه ام با اوکی گرافیک هم جا آگهن ام جتا هم بنج بو ویکن ام جه حسكي دست بكن ما قلت بندبر روجاوا هات بو ارمانش کرن و بقاسي 200,000 كاش فيكي باندور دبن و 1 مليون زراره ماديلي چه ويلي تتا كوست خوازم بيجم ما حسكي وك باشار و چه قاسي دردوراوي و جوي الکتریکی باندور لوان بویا وقت گوند نافچه باشار کن جدای حسكي شخوا حسكي باجاركي امبيجن سركات هري مجازيري ده شش محطين كهرباء اللي كاردكن حطاني امبيجن شدادي ومنطقه عريشاوان لمحطه صد الغربي افاغو هدفاتي قرتن 4-5 تاخين مزن وكو امبيجن كلاسي وناصره وعمران وشريعه ونشوه الغربيه وكو يعني تاخين مزنج حسكي بكهرباتكر وبيرجي بشكي مزنج جندواري حطاني امبيجن جندي نزي شاي عبد العزيز وحتى جندي سينورداري تلتمري بصدان جند بكهرباتكرن يعني 200,000 كاس امبيجن بركي درباز جي بكي كسيغو جي زرار دي تنجبر تاخين باجاري حزك افي ما قوتين تاخين بير امبيجن كثافات سكان دي بير يعني جمال ملات لي بير يعني حر خطك جوان 2 ميجا 12 ميجا وكو مساكن مداجن اف خط يكون حسك كهرباء كرن تاخين مزنن جبولوجي جمال ملات بير وبيرجي امبيجن دو خطي غندا اي بير دريجن حطاني نزلت التمري حطاني بشاي عبد العزيز افقس جندواري دردوري حمي زرار ديتنا علي الكتريكي شخوكم مباشر وبيرجي وك مثلا باغو اف قد باندورا كهرباء بالهر كهرباش بو كامبا واشكاني جداد داينا بيغو من جوي بنداوي خطا امبيجن اغو واشكاني دا بدهان كارجهر ودري هنا جهن خدي كرنا مريش كار ودي برن ديجر بجن مداجن كارجهك آوي هيا بدهان كارجه السروي خطي هنا حتى نيد توينا يعني جهن كاربيج نافندا باجاري حزكي يعني خاف خد دهات وبدهان سازي السروي كار دكرن او هول زيادة خوازمي كي جتو جوا برزبكم او راجرين بروس كي جد بين جويه كي باندور بون او واتي خطام چه من هند خوازن كيما كي سربيانه كي زرال بوني بكن انها حر محطك امبيشن بشوي هنا يعني حر محطك امبيشن براني دو محاوله خو هنا محاوله شيء تشش بيست او محاوله ان يمجد بعربي ملحقات يعني تشبيه فغريداي بشنوين يعني نتنت محاوله كي بين تقارن محطه كاربكي هنا محطه قاطعي الي هنا السكيني هنا محاوله تيار محاوله توتر وتشيوان دجي يمجد بجن مانعات صواعق بشكل اساسي جبر زفستاني يعني هجر بروس كابن او بارشا نسوار قريبا وتعدلي سبق هي محطه وجست بشي يعني ايش بقولوجي حر بارشا كدفار محطه ده باندور خل محطه بقشتي دكي يعني تو نكاري بيجي زي برنگا كي هاواري از بيخم بر اف بش نبي يعني اف قصه بارشا بر كيم بي بر بارشا هري بچوك تعدل محطه بقشتي دكي بله نها هر هما چارچوبه ده مجبو حسي كي قلت بقاسي 1 مليون دولار zarar چي بويا اف 1 مليون دولار يعني ام بجد 1 مليون دولار جي zarar چي بويا جلو چيكرنا فيا كيجي وي اوقاس حساب راستي مثلا نقطه ما امبيجن 1 مليون وكو هجمار مجود لسدي صد رقم جوجي مستر بيج بر اف ثاني وكو امبيجن يعني في ديواني كتير ناس كرن صار اصلا جهاني لي اف مكان يعني اف ماده يعني اف توربين يعني اف ببورين اف ترافو مزن امبيجن وزناوي 100 طن حتى تو پیدا بكي تو بيجيني روج اوات بيجيني جي دور بيتشا هيدا اف حميجي وهناك تكاليف اضافيه ورسر بيرجي كابل شوطي هنا يعني ما بيجو ما رابور برنك هنا كي عجله حاضر كتشل برشاف ثاني ما نفيسي جبرهن امبيجن كشفين تام يكل كل سربكي بلكي يعني صديق بينجه جبان هجمار رجي وكو برا بشي سروان يعني حتى صديق بينجه حتى بينجه ممكنه
زیاتر جوان هجمارا به بله ام در باسی عمودی ببین لعمودی یک جی نمانده و گوهستنی الکتریکی هات بوارمانچ کردن و بقاسیم الکتریک دا بقاسی 100,000 کسی اف ناون تام کیجان چارچوبی ده حتی کیجاری هرمی دهات برفره کردن جا عمودی حتی کدری بو نهاش خو محطة عمود بري جزرار كبي هبو اجبر براني محطة ما دو ترافيوي هنا يا عمود هين بري 6 سال 7 سال يك جوان ترافيوي بس غريك بي هبوش درفي كاربو يعني محطة عمود ثاني بيك ترافي كار ذكر او جين هاد في ارشت هم راس هات هدف قرتن محطة عمود يعني بامبيجن شكوك هات سكناندن محطة عمود جي شخو باجار عمود وكو نافندا باجر توائل سرا هر واسي خطوي غندا هنا خطات الحبشه خطا غري موزا خطا حسكي يعني غندواري بي حتى دغه امبيجن مفرقه حاطين حسكي حتى دغه نيزي يعني غندواري قامش لوجي خاو خطا عمود دچه وتلحبجي بيغمان علي امبيجن حسكي ببوري يا عمود غربي يعني اوجي هريكين بركي 250 غند بي وغري داي هنا زرارا وجي 1 مليون وني وكي مغود واوجي وكي حسكي ممكن صديق لحتى 5 جولو بهتر جيبه بله انها مثلا وجود نزكي 150 200 غند بي وغري داين انها كهرباء غندن حتى تشخص بيتونه به مخابن يعني اب قلت تمامين بكهرباء دمينن يعني جبرنا ما قلت هناك محطه بلكي دو ترافيوي هنا غير هناك امكان هبن مروي كي بشغليني باش بدي بلكي ساعتي كيمكي لتهيبات محطه عمود ويا قامش لوج بر هردو ترافو درفي كارن ويدمك دريجي بمين بي الكتريك بله هرد همان چارچوبی ده عمود جم ادی درباسی یا باجری قامش توام ببینج برکو قناخ ما گم درباسی بم با اواکی آگاهیان جم هول بدین کو ببینرین خورا پار ببین ده هر کسی دی ویا کی پر باش بزنه کل الکتریکال باکور روشتات سوری یک ج وان آرمان جن سرکین داگرکری دولت ترکیه کو استاسیون آوی جیم پترولی یک جوان او کو اوقاس زیان لپیک هاتیه دشخوا دنا روشن پیش ده جم هول بدین وان بشندن یک به دانه ام پار بکن یا قامش تو ما گفت نوانده و گوهستنی هات بو دیکرم کو افجی اف نوانده و گوهستنی بقاسیم الکتریک ددا بقاسی 250,000 ام گم جن 250,000 کس یین لقامش تو در دور اوی جوی کی سوت ور دیگرتن اف تام کیان د چارچوبه دتنی باشری قامش تو بیان گوندن ویجی بله هاش خو القامش له اوج وكو حسكي يعني باجاركي تخم سركي ومزن الهرم الجزيره قامش له د امبيجن محطه هنا يك امبيجن اليه باشور يك اليه باكور يك يعني برامبري مطار قامش له ادنجي لسر حزام البرامبري امبيجن السبينيه ياغو صديش حتى حفتيش قامش له كهرباء كي راسي جاب محطه برمزنبو روجا كمين يك ترافيوي هات هدف كرتن راسيجي ادو دو ازرار دي بو زرار امبيجن سيفغو يعني ام حاضريا جو ام تعمير اوي بكن المخابن رجاد يمين اوادنجي هدف هاد قرتن محطه قامش له تمامي باكور جدر وي كار او جينها قامش له ما قلت شيء حتى حفتيش قامش له بكهربتك يعني جناوندا باجير تكاري بيجي حطاني غندواري نعمتيه ومفرسان حتى بتنوريه جي يعني نيزي نيفير يا قامش له تربس بيه بكهربتك وهروها غندين ام علي قبلتي قامش له يعني بلكي نافي حميه ام وقتنا بين بيجن اللي اما بدهان غندهانه يعني بل اجبولوجي يعني حتى قامش له جوان نافندا ستاسيون جي كهرباء جبو ين افيج ده داينه وصا بيغمان يكش خطيوي يعني خطيوي استراتيجي ايجو بتم 24 ساعات بعد خواستم بدنا خطا صوامع بنافيوي ياغو صوامع قامش لستربون تيدجي ام بيجنا اشي جزيره تيدبو هرو هذا شو محطه اوا الدم محطه افل قامش وانا جغجغ وياكل علي سركورنيجي هيا خطا محطه صفان مجرد فيجن باشقا جيت شو نخوشخانه دلو تشاف تشوف فرنا الي لجم صناعه تشوف بدهان سازين خدمته ين تندرستيه ين حطن ين مخبره شهرداريه قالك سازين ام بيجن يعني ايجو خدمتها قالتكن سيرفي خطا صوم يعني هذا شغلاندن هروا خطا دجي بناوي الشعبي يعني محطه افي جغجغ فرنا الي نافندا باجير وبدهان سازين دردوري يخدمته او سيرفي خطا هذا مكاراني نهاول رستم اف وقت يا هم جبو افي وهم جي جبو صامين جنمين كل باجري قامشتو يكربن هاقد بيبي تشابه راستي يعني بسجريك بر زحمته راستي ايوان وان سازيا وكو نخشنا دروچا بجبر حساسيتاوي وفرنجي وان تم الترناتيفي خو جنراتور حاضر ذكرن لي براستي دروشكي وهذا 24 ساعات جنراتور نچار سرينا يعني الكتريك وقتي امبيجن 10 ساعات 15 ساعات هبو جنراتور اري ويتكر دكاري من روشكي امبيجن
داستکی باش دکاری خو بکن جبر یعنی جنراتور تایبت نخوشخانه نچار سرینا یعنی ممکنه كل دقيقة خراب به نخوش خند من عملياتات من جهاز تنفس صناعي وهروها بدهن الاوي واني كهرباء تخوازن يعني كريز جدية اللي نخوشخانة وهروها الالية بيجن فرنا واجي بل هرج شقاوك يا ارجم بيجن بقاسي باشر قامشتو 500,000 کس هم بیشتر نانی وان ویدی باندور لیویه که بکن هر ده همان چارچوبه ده یا آوجوی وسا بفیاوی بنا وسا بگومن بله ام در باسی تربسپی ببین تربسپی جی ناوندا و گوهستین هات بارمانش کردن کو بقاسي 75,000 کس جوی ناوندا الکتریکی سوت ورده تام وان بیشتر کهرباش بو 75,000 کسی ده داین میلیون کنیف ضرر لورجی چه بو یشبوی کند خواست چه بیش محطات الرسبية هناك تايبتمندية جداجي هبوش دربي كهرباء وآوي هن محطة غازيل سر هبون يعني يجبوني قو توربينين رميلان كار بكن قريكي محطة عودي كار بكي بشرا محطة سعيدة محطة عليان أف حميش الرسبية كهرباء قرتن جبوني غازي أم بيجن عودي وبيلين دردورة عودي وكو محطة يعني وي غازي ام بيجن بدخيني حطاني بسعيدة بدي عليان بدي قرزيرو بدي محطة كهربكي يعني جدربي آوي وكهرباء خصوصي كوي بيرنجيجي هبوغو يعني خطا عودي وخطا سعيدة وخطا زار بس هي خطين استراتيجي بون دهري ما تربس بيو قندواري ودا وكهرب من غازي جهري مش دفري بيجين عنفاته حتى عنفه بروشكي باش وهمبركي باش يعني كاربن كاربكن اف محطه اوجي هدفات قرتن اوجي نها سكن يجدر في كار يعني باجار بهردو خطي خويغو ام بيجن باكر وباشور دخل اي باجر تغذيتكن ونه خطي قندانا يعني خطين حتى قندوره الحميسه يعني نزيت الحميس قندواري جويدري حطاني بخطاس قندي برسينوري باكوري كردستاني اف حميش ترسبي كهرباء ديتن شيل 5 كيلومتر دوري باشر بلا جي باندور بونه صد ونوت و 5 قند تايبت جبر يعني جويدري ما ازنكي جغرافيا ورزانم صد ونوت و 5 قند سر محطات ترسبي كهرباء ديتن راستيجي يعني ما قلت جدر في زراره كهرباء شخو يعني سر جواكي پر زحمته ومسألة آوي ومسألة هندنا غازي حطاني بعنفاتها يعني ام بيجن بسجريكي زيدي محطة دردوري خويا بله هر دهمات چارچوبه ده وکی وجه نظام قاسی میلیون کنیف دلار ضرر کو لوی نمانده و گوهستنی یا کهرباء بویا گلو پرزریکن وانین کو ناوندین کو پیک هاتنه ضررین کو پیک هاتی همو یکن یان جی راستي يعني هدف قرتنا فان بزغريكا يعني ديار بو قبزانا بونا جبر يعني عيني جه هدف هذه قرتن يعني ترافوين سركام جرد بيجن محاولات رئيسيه يعني محاولات القدره يعني بيجن يعني زماني عربي يعني جهنجو ترى سكرناوي زور به يعني ممكن هناك كابلو هناك تشت بشكهن كابلو بقتهن ما قلت ابي بروسكن محاولة تيار هنا فايدة دبن يعني الدفري مرات قارب برنكي جانجا جبر هم ام بيجن حجمي وان بتشوكا يعني مرات قارب درباسكي يعني فايدة بكي لأفيا مثلا حريقي جوان نزي 100 طوني يعني وزنها خواها ايش بقولوا جي درباس كرن فايدة كرن كرياري هناك زحمتها بله جبروي كيش من فرسكرن ها ام بيجن دجالك علياندا وسا جهف جدا به هر كم دكاري يهنا كان بجه بكن وبفي اواش كم جيبه هول بدن في برزريكي چارەسەر بكن لآلية كدن رميلان هيا ورميلان جخوا يك ج ناودن هري زده ين ام بيجن جفي اريشا قركريا داجركريا دولتا تركيا باندور بويا او بقاسي 1200 متر قبل جما قوتيا جفي اريش زيان ديت اف يك تشقاسي جرينج بطيبتي و گوهستنا الکتریکی ده یا دن لآلیه کدن او استاسیونا گاز و پتروله گرینگا وی کچیه او لجه حریمان رمیلانی که هربایا کتی ده حریمین در دورا خواهد چه قاسیه به آوائی که برفرهیم بکارم شیرو بکن باش انها او 1900 مترو نكبلك نورمالا يعني قبل ما خوش بربيه كي من نفيسا ما خوش بكام يعني 1900 مترو كابل اف كابلن تايبت يجو ام بيجن نابينا توربينا وترافو هاندا كاردك يعني كن كابلن تايبتن يعني نكبلك نورمالا قوم تقارن پیدا بكن الدفري يعني ام بيجن كابلات نقل قدره حمين وحاسن مقطعيوان بير مزن يعني شهدوا وسه مليمتر مربعا ايش بقولوا جي اف كابلو اختيجو ام بيجن شركات فرمين عالميين قاوا توربين ولاتك سواتكن او بيراتين جبر لتوجيها جدا بيدا نابن قاوا توربين تي كرياري جي ام بيجن جي يعني معامله بي خاص يعني فرمين تايبت ايجو غاز توربين شتكن توربيني غاز شتكن او كابلو بخارتين جبر ام بيجن لبازارا يعني السوكا يعني نورمال نايم پیدا کرن جبر نايم كرانين تنجبوني توربينات يم كرانين بقولوا جي باشقت ونابين الا الجيجو توربينا تشيكي
باشقه استاسیونا غاز و بترول يعني او جماره 25 مليون تنيا يك توربينيا يعني انها ام بيجن الرميلان الاستاسيونا شركه رميلان 7 توربين هنا ويا سويديه جي 5 توربين هنا هر يكي جوان يعني نزي 20 مليون تكلفه وهي ابا قلت تام هذه هدف كرتن يعني ام بيجن بويا كوما كاسن اگر يعني راس بيغوتن او خساره 25 مليون تاني يك جوان 25 مليون دولار اجبر او تاني يعني 25 ميجا استعاويه هر ميجا لجيهان ب 1 مليون دولار تشيكرن 25 مليون دولار تاني جبو يك توربين كهرباء دا چقاس هرمي يعني اف اجبر 5 توربينين بهذا جريداينا تدي تواي هريما ام بيجن جدير كي حطاني تركوچري حتى تربسبيه بجند وباجار وسازين غازي سازين كهرباء يعني معملها غازي بالثاني لكيلكا ام بيجن السويديه دوك 10 ميجا كهرباء جر لازمه جو كهرباء غازا مال بعض تشيك يعني ال بي جي غازا باقش اقود كفي قينه والمالا بلافدكي ايش بقولوجي يعني تشيكرنا توربينه بر زحمت وبر بوهايا يعني او 25 مليون ثاني يك توربين نجبوني قوم تماشافان زانبن يعني بيجن حجم زراري بر زياده هوا زياد جبركن هوا كو تايتل يا ما درباس كريما قلت يا زيانا كوبيك هاتيا 7 مليون دولار دالي الكتريكي ده ثاني الكتريكي قلت راستا اجبر قلت باوكي قشتي 7 مليون دولار يعني حتى انا الجوري دالي الكتريكي يعني 7 مليون قريب صديق حتى بينيجي زيدي في رقمي هيا اجبر قاف ما ام بيجن اف جمار ما يعني تو بيصير فكرن جديتنك يا كمين وجاره كمين بو يعني بريا تكلي وتليفون حتى مزرار ناسكر لاما هاجرت وهر يعني لكلنا تام بالتفصيل بكي صدي تشلجيت كاري زيدي في هجمار يجي بيجي ليه اسكارن اسخازم بيجم خساره بشي النفط وبترول يعني مليون درباز دكي يعني بصدي مليون يعني اجبر محطه عود ثاني يعني هدف قرتناوي وزراراوي غوري يعني ام بيجم تشايفه خمديتيا بلكي 100 مليون دولار درباز كي ام بيجن حقل الطفل سويديا كي معمله غازي تجاره هدفات يقرتين ايش غيري توربينا غازي اول السويديه بدا يكيدن محاوله سرقه حقيقيه 1 مليون للسويديه اللي كيلكا منشار ميلان منشاه سويديه هي يعني محاوله عنافات سيا هدفات يقرتين محاوله كبنافي محاوله ريف شيتو 6 20 دا غندوالي غرغيلكي هدفات يقرتين يعني بشيغو ام بيجن روجا دوا ام يعني ما نوتشي يقرتين يا جاغاهي يقرتين فرزرار زيديا اف سي 7 مليون جوهاتي نفيساندن رقم ام بكاربيجن راستا لي اما يعني هو درباس حريكم سي 7 ساعات خوش حريكم وسي 7 مليون به بشي الكتريكي وبشي بترول وغازي قفت جداوي بقري دست از بورم يعني بلكي حتى مليار دولار جي بكيجي بكي اف اس خوازوي كي برز بكن هف جبو دالي الكتريكي ده ثاني دمو كاز تماشات يم دجم كاراستا كجبو گشتيش قام رفيت بيجه يعني وك جارنا وقتها بيجن طوفان نقراد بي عرض هجك شد بيجن فلان هرم بعري منطقه منكوبه يعني هذا آلية كهرباء ده آلية إلكتريكية ده هرما مجي هرما جزيرة طيبة إقليم جزيرة يعني منطقة منكوبة كهربائيا. بله نها بقى كجشتيجر كلام ليه تماشى بكن أم لنقشة تماشى بكن جديري كحتى لكوباني لفي هرمي چه قاسم رود کاره بیشه باجار گوند با اوای که گشتی چه قاس کس تاریتی دمان يعني راستيجي الجوري ديتنا من باش جوزراج عبديتناش كهرباء جديدنا اجبر حتى محطه جو هدفنا هات نقرتن اجبر تنبونا غازي وشيكرنا كهرباء للسويديه او جمانه بكهرباء يعني اگر 4 مليون انسان 5 مليون انسان بآبن يرو لسرانسري امبيجن روجات سوريا والقاجي بكهرباء دبي مثلا ملي امبيجن بشك رقه طبقه يعني هناك سرفوراتنا لاوجه جمال كيما اللي بفي سياسه دولة تركيا بفي يعني امبيجن تشانداوي قريج ياغو ريشي قلادكي وتشتم بن جهيني خدمات تندكي قطقرنا افي وانج بلش خبرسيات وكي تجد بج يعني دولتك تاجر كار دولتك يا قركر انها دالي اولا كاريه دجبو باراسني ريوري باستين ديتن چهار سرج بو كي ديتن لترافو كهرباء تشوب باريس يعني براسي افا يعني بزغريك افا يعني اف الاف اف ستاسيون وكاردكن دفيل الجهه كيف كريبن جبر مساله جرمي جبر مساله تعمير اليات رافعات درباس بن دالي اولا كاريه يعني اولا كاريه شخصي بلكي اريشا كومك چتا كومك وشارتي يعني كومك چتا كاربن خرابونه بكن باراسنوي معروف كا تدبير بغري اللي وكو قشتي يعني اجبرجو بجغرافيا خوشي باش مزنا ومجبور در دوري ويجي فكري بنجبر جيرات روجانا يعني دم تعمير جير لازمه
آلاوین مزن درباس یود بین سلکن رافعانه تو مجبوری هنکی وی بیش نفکری بهله وکو هدف يعني هات هدف كرتن مخابن جبر لجوري جهاني افسازين خدمت گزاري گركي نبن يعني ارمانجين شر تركيا بيغمان يعني الجوان تشكي نورماله يعني بن بيكرنا ما في مروفا وسازين خدمته بولوجي نغريبه جمال تشكي ولوش تركيا شخوا جبر بيه كجي جبر كو سوجا كي مروفاهيه نه دولت آنگان بجن کسی که قاشو دبن چارچوبه قانونی مافی مروان امضا کردن نکار باوی که راست وان کردن سوچ پیک بینه اجبر کو لگلک ولاتین جهان آنگان بجن لگلک بازارن کو دولتین کو دنوا شردنه به پیک آنها بیاره که وی آوایت دبینیش نتوین یک بوی آنگور رخصت مافی مروان یکسر داخونی حلوز در دکون اف پیوستین جیانی نه پیوستین مروینه نابکهون ایرشکل هم بری وانتشتان پیک بینن دمینا کاوی در شهر اوکراین البر چاوانه کو هر روز چاوا کو نتوین یک بوی اولاتین روش آوای برتکان نشان داده. لی تشنا کو اس ایدی برنامه جبر کو ایدی بر بداوی وده چه از دخوازم هم هنه که وسا کمیسر هفجی بکن جبو گر کن بشین درفت چه بون درفتین و هبنجی سر راستکرنا ویه که هریکم چه قاصدم و جواره پیوست بکه جبر کو گلک آلیل ما گوت یا دالی نخوشخانه هم بگیره جالی آوه بگیره جالی نان و آف بگیره ده و چارچوبه ده جیه خود گیره و چه قاصدم دمی و ببه نها وقتی گوت شخص هایبت طرفو یعنی پیدا ببن ام هین دی چارچوبه لیکولینا پیدا کرنا واندنا هگر پیدا ببن وکو کارکی امیجن بیسکن کارکی امیجن باللز وري كرن هر طرفك جوان بيجي جيخو بيجي محطة يعني دهروج حتى بازدروج كارجر لازمة ام كاربن برنيك ينبيجن بشك يجي محطة وغيرين خدمته يعني صدي 20 حتى 25 حتى نسه ام كاربن محطة وغيرين خطيوي وغيرين طيبت خطين آوي آشا إنه خوشخانة ام كاربن وغيرين ل بزغريكا سركة پیدا کرنا طرفو يعني راسي يعني دقة أول داره بريا خوشتر يعني نسكن يجوا پیدا کرنا وان قوا إيديش شيبون يعني ام بيجن ريبريا خوستر دريا مرا وكو لي برسين كام تشبكن ام جيد وي لي كولين نغو ام كاربن يعني بيدايا بكن بيغمان ام ناشن محطي خو ام تماشناكن لينا فرجن ام مجبور بيدايا بكن وجبوي كاريجي لي كولين بردوام هند بيجن سرمايه كي دجوار البيشا خلكي باكور رشتات سوريا يعني بكون ها یک جمع گفت پیوستین سرکین جیان ایدی بوی الکتریک گلک هم دالیه چکرنا خارنی دبیر دالیه خواهی گرم کردن گلک ایدی سر الکتریک دهات پیک آنین و هم هدف گرتنا وان پیدوین جیانی و ناوند من جهنی پیدوین جیانی نها براستی ام نخواز ملت خب به هیوی به مورال بکن امج وی ملتینا مالی مجی به الکتریکن مالی مجی به امبیجن پیدوی جیانینا لی ملتی ما براستی 2012 و 13 جی افروش در باسکر یعنی به مازود زفستان در باسکرن ملت ما براستيجي ملتكي معروف يعني بحرمات لازم نجيبه به ملتكي فدكاره ملتكي شورشجره ايش بقولوا البرشا انها مثلا جارنا قوتن تين قوتن كارنا يكرن كيماسي هنا تمام حميجي راستن لانها ممكن كيم زيدا يعني كيماسي هبن ايه سازين خدمته وقت هيبت ايه ما بشكل عربي دروشان هذا يعني ايش بيجن يعني بزغريك البرشاوه وهر كسي ديتي وهر كسي شوبانديا بل ديارك دولت تركيا جاف خبطن وبر بهرز دبا ودزن كو خبطن تشقد شاسده كو حتى يك وكوغوت يا باوك زانابون لوان جهاندخه نها براستي يعني مرو بيجي يعني تشتغو اندامين دستين انرجي الحمي هريما طيبجي هريما جزيره جبر ام بيجن هريما كمين بغور بريا خوستر ليات راغاندن كاركي جو براستيج دولت جي تعبن يعني ولادك كم بيجن بده سالان باشجوهي ما بو هرما جزيرة يعني جدس بيجا أفكرنا ستاسيون سويدي 14 محطة كهربائية سوريا بون ثاني يك هرما جزيرة بو هرما كوكب برفرة لغازها بترولها ثاني يك تشكربو جبو تم تحوجي هندري سوري به بيشتي شهر 2011 وقد كرنا مجوي هرمي ثاني يك مايا يعني 611 ميجا وات جبو جزيرة لازمة ثاني أمتكارن 120 هيك تشبكن يعني أساسي خد بري شر بري في إيريش دروجة أو خبز غريق بو جبولوجي روجانه يعني جبوني جو او ساعتين كم جس مانچن جروب ما سر كاربون 24 ساعت جبوني او ساعتين هيجر 4 بن 5 بن 6 بن غوري هبون تنبونوان اما جبو او جس مانچن لانها وقت تقو تركيا ديت انه افهرم قد كرنا افي بكهرباء نامينه بهز نابه بحمشر بحصار بانبارغو بقد كرنا معبر السر يعني حمر رنگي شرب كارانين ديار بو نكاري ايريشكر از خازم بيجم تشتكي بالام دكشيني يعني ديار انه شر قد خست العرده شر بجاي قد
درباسی هەرمی بۆکسەرەکانی و گرسپی نکارە دووبارە بکێ ايش بقولوا جوكو انتقام اف سازين خدمته انه دربه يعني مش يعني اساس راكم تدبيجي هم هاري اف ريفريغ سرنجي خب سكن جاري كده تدبيجي هر كيما حاول داكو بريافي كي تبلي هفيان دربي خوالو زيدر بخو ملت بدا كوش بركره ملت بدا كوش بركره ملت بدا اول زيات دمام مشبركو بربي داوي ودچه اسما دي سازور من لجلتا و قوتنا تا داوي يجبو في مجاري چبا نا قلت ما من داوي بلكي بشش كوي مسألة سياسية بس خازم يعني بله يعني وكو بيامات داوي هم تمام بيامي داوي انه ملت مزانبه يعني اف تشتغل تركي دبر شعبي خو وجبونا وي مشارك كريا انه دوكا سائريش كريا سوري ودر باسبونا عجبا داعش كو ودر باسبو نتركي ودر باسبو غريكي نا خفيمان لتركي حمشكي بخيم يعني خازم ملت زانبه جو اف تشتغل تركي دبر شعبي خو تشني تام ترزن تشني نراستن باشقی ویژی جبو کاروبار گوشمه بخواستن وکو دسته انرژی لرجات سوریه لباکوجات سوریه لطایبت جی آهرما جزیره تشته گوشمه يعني ام كاربن بكن ام بكن 24 ساعه يسرن قابن ام تقصير نكن بله زیاد رستم هفسروکی اوفیسا انرژیا باکور و رشتات سوریه تو میوانی برنامه ما طایبت بکم تهول دا کاراساتا کو ام بجن سوجه شریک کو دولت ترکیه قرکریا لسر هرمی پیک آنی هر کم دالی الکتریک دجی به داین دانیام به بینر المرا پار و بک او خلکی لسر سر وقت بکی کو اف کاراساتا کو جالی دولت ترکیه و پیک هاتیه انجام که بچه آوی به خوره دایا آوا کرن ولی بینرین هجا ام جی لور دیگهجین داویا برنامه خواه طایبت کم هول دا بشکه جه وان ایریشن قرکرین داگیرکریا دولت ترکیه ین لسر هرمی او انجام وی ین لسر هرمی پیک آنیت طایبت دوار الکتریکی ده بریا میوان خواه طایبت و هجا جی بوا بینرین هجا را پار بکن ام لور دیگهجین داویا برنامه خواه طایبت او دبیجین حتی جاره کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار